Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Comores, kusudia nifanye video inu leo rihadisi mbavi husiana ufujari warengamvu umasiwani armwa mahaminane yabira inu Tsiwaza ranzi 2016 atarijeri hunre juzi isabu ya huandrikao warelwa hitswa aha ngo isabu ya wandu wa timu mengomine na watano wandu warelwa hitswa njamba ka warelwa hitswa ni serikali ya umahadisi mandwaji shande wandu ka warelwa hitswa watolwa zero kuza hao ngo isabu ya wandu wenji ni namna warelwa uhitsa ka utsubira mfumo afa mwizi raho jaka mru harelwa hitswa umasiwani ngazishangaza uwa Komori ngabo warizaya wazaza hatu washanga yao kwa tujue namne Komori o mahala ni Komori yendao kabati mruikao yena roho kabati mruikao halele sheha ne malezi ya shikomori ya juenti ya hatu namna ya pango namna waritende ya walelenti na martaba na maendeleo na uwanzana na ujula na habari ya ujula na ndazi ya humbisana utsoja leo ya mboka ya wangotsungotula na zero hojao ngazishangaza uwarizaya kwa tujua hata yani esurwa ya henti waririfishayo tinde nti kaongwa yona ole ongi ngo haruma ushangavu ngabonuswa juzisa babanu wanatu ngojuka uwaje babanu wajuhu ngojuka ukana mnaje yani nti isai badili ketine surwa ya kanisho ketina sheitisho shakaya ketine mahaba ya kaya ya ujulana ya umbisana yani ngabonongo zinji zenda zazo zitiyo vanuka ngazibadilia ho hanjema oui shanga martaba menji ratsuka nayo ngayo unsijua basa donc tsikahuja njentekelezo umuhono atanga usoni mwa emzazahe mwana ya ulwa wajuzi ni tekelezo umuhono atanga wa hangu usoni mwa Komori pia haukaya imwana mshohatu ya ulwa wajuzi nanu wana shohatu wa ulawa emida yabira kwa jastahiki wa ulawa hadila kabjaomba ukaya banu haini mzima harmasi omisongo juhuja sha ezibira ukarsumbelea mwana isilamu au mru isilamu ya tolwe roho ha mirongozi rjo sugutira mbeka mirongozi ya mafiti bon yonzi roho mrenga mrongo harmwa msuba hamanda unu shaze do manekao rijinika au Mwenyezi Mungu harinikazo ketu ngerilavimisha ritekelezo mhono atangasha ngerilavimisha tena rambeza sabozi ngewakatula wandu angalie wakensi watwalie wahonde shawiri kao ngarombo Mungu ike mwafakanensi shawiri kao ngejo utsangia mtsango ikao ngojuka mtsango pamba mwana ri utsangie nsi ya hatu wakati wonuriza mbao zinu ziri hundao basa zinu kajajabure hauke dunia
ibadiliha ketsi namna ya kaya ama mode dunia ngerjera mbeza henti ya hatu she dunia ketsi namna ya kaya ngabo misomo yafanyiwa ne janibu ne le jumba la he Nations Unies le jumba la ho mat ya he dunia kamili ambao ne Nations Unies ikao wafanya mtola ya hanza waelewe ye ofujari ulio harmwe dunia wahansukaya harma funvujana ofujari ujiri wo harmwe dunia harma funvujana zefunvu mengo miraru na sita zilawa na Afriki yani ekaze nyufujari ngizo isabu ya jana haini mwaha yaboze mengo miraru na sita ngatsungo fanshira harmwe bara ya Afrika. Voilà. Udo mtwala wafanyiwa ni mataalamu wadio harmwe le jumba la he Nations Unies. Amzreje ili wandu waelewe nonondo. Waeleza ukaya harmoni fujari yani mundorilo uhitso ikongwa uhisabu ya wandu jana haini mwaha ya mengo miraru na sita ngwapuhao harmwe ebara ya Afrika. Voilà. Donc yabunge unesa ukaya Afrika ngiyo na kriminalite ya haju izo ngazijawo hasababu hindi wakato winchi yani ufujari wohuja haukaya gabo unai harmointi gabo maskini kabati toma shahu suswanite na yohuja yongi ya maisabu ya daho ikaunugwa udahoni kabati malezi owana kwa tulelo no wawazaya kwa tulelwa no mji kwa tulelwa no mra kwa tulelwa na serikali mtsilinde ukangwa joka uka ekamru hashindi hata pala hata havuku yaboyo bahati sharanzo kati watu malezi umalahoni ranzi watu malezi omijini watu malezi harumwe mabavu watu malezi ya serikali mtsilinde ukaya wala wana ngwajuka ujuha wake wanadamu ikao ngwajudunga ndungo ikao kwa jasomwazo umalahoni hao kwa jasomwazo ne serikali. Donc kama nzunambika nganzo malezi nganzao msomo nganzao itiso ikakabati malezi kabati msomo kabati itiso kabati twama yabo ekawa ndu kwa jaulana yabo yo bahati no bahati yo mkatoshinda ihunda haino usiku kenato mkinishi haukaya harmwa wala wanajana riluna hukomori wanajana riluna hukomori yambo kawa iliba hindu wasoma yabo mengo minane mengo shindana nane watusoma ngetujuka wala mengo shindana wanane watu hunda bahati ukakofanya ufujari nukwa jaso mondongozi ndo wajitso ndo ufanya ufujari piska kwa tina malezi amzireje ilirele wanendo nondo harmo isabu ya wanajana wailiba hindu wasoma watu walikodi wahundu bahati ya malezi olikodi wahundu bahati watu lomo likodi wasomo wabala diploma bayi wala wasoma yotoka ajali ikawafanya ufujari wala wasoma gaboyo bahati kwa jafanya ufujari shawala mengo shindana wanane bahati ya ukaya bahati mbia ukaya wafanya ufujari yungi uhaju kwa jafanya ufujari yaboyo bahati sharanzo kati utona malezi utona msomo utona toma nensi yaho utowamini emadhomana hensi yaho yabondo ritsilinde wala wana hatu ikao maudu leo ka kujali mandrovi kuna paro kujali ma tindi
utsilinde ukangujo honda ndovi ekahulinde trindi utsilinde ukangujo honda majimbi au shiazi otsotuma isho walima bayaba mwanzo na bekaya leo tsijeri linde ukaya wana riwaza ya wabasa ikawa hundu hisabu ya wana waluna mahashiri no honda mahamengo mine waribalie malezi ya joka sawa ikakwaja soma wana hatu ikakwaja soma kwa jalelwa ritsilinde ukangwa joka huja waribalie martaba na elimu na akili ijoka sawa na walaikao ahundu bahati hasomo. Donc kwezi ojuhari shemezi ojuhari ombedu wa Mwenyezi Mungu yarijue hali nezitambu mawenti ya hatu yo haki ojuhari somonziani hafifi yani pacifiquement ilirishangaze wala watoto madelinquant ikaongwa fanywa ufujari unu wajue kenti ya hatu ngiona wandukao kwa natso kubalu kenti ya hatu irendwa yani mavindo yonjema wandu hondani moroni fumbuni aumbeni mitsameuli mtsamdu ya nzuani domo fomboni ya mwadi usiku harumwezi tuzijao wandu zubonziani hafifi yani marche pour la sécurité au Comores yonge la vie moyi fanyiwa na sisi ngarjombisa hanvu hamali ngarjombisa wandu zube moroni ahumjimrwaji wandu zube wasirane mihono riyambe kanoti le hali nubatoto kena mkenishira na mkeneze tabu za duniani pia shaketi za ukandwa dola na hicho alafu iwonese tena ukai serikali ngela vimo serikali ya Komori warengeze voma naza hao na haini mrikao yo jo urongole Komori yo jo wishemeziza ya juhe ya shemeze ya shangaziwa hataratibu haadabu na mastehi shangela vimo serikali na haini mrikao yo jo urongole Komori riwa shangaze ha mastehi na adabu shari wa shangazi ukaya nyinyi kaka mjaju ha maunda shawiri ya hizi habari zinu ya bunga mtsengao ufujari ujiri huu harumwensi hatu yongyo muhimu ya ukaifanyiwa le plus vite possible njazamba tout à l'heure heluha ya shifaranta shamzambo heluha ya shi Komori ukangela vimu zintuzi jao wafanyishi rassemblement ijo kapando mwana ijo fanyishi hanzuani ijo fanyishi mwali fanyishi ngazija haniza ufanya na zifanyiwa ikangizo kwa ndotoe mali na ndotoe mali serikali washangaye ukawa Komori ngwarenga uzidhoma naza hao washemezi ili wahundihesha uiri azitabu ziremao yemijia hatu shabuzuka zina utosha ngabunuso mukangela limu yepende mor irejeziwa shamemju njamba ukaitifanyiwa no shamonzu nambe ukaya indi hazahangwa mina mahame ngumiraru ranzuni fanyo hazi avuka mahame ngumiraru ranzuni fanyo hazi avuka tsidifai wandu wenji warahitwa amzambu tsidifai wandu wenji warahitwa bamjoto wa mfano tsikala renyo ikausiku wa mfumbili amali wa mfumbili tsiko hangu na minu wana hangu balangaritsabu hao tsiparwa ni mtu hanipara akaone telefoni ya hangu yo mechi tarmaliste rouge shaini mru etu jo unipara kejana mfomoti kejana mfumbili mitu jo parwa ni mru yo keti mushkili wa miju hanipara nambia metre amuhutajio tsamba izajiri hindi tsirihitwa nileze ndoro nswelewa amba tsirihitwa basarsa ina kaurahitwa tsiwa mbaba hemru mshahangu timtsinzi hafu ndi ndabasa varunge vanu ngutsungo tapala shatitsa telefoni yao tamiti parisa tsikahupara muhutajio uje vanu uje unione tsamba awutsini pare polisi et gendarmerie bah tsirenge telefoni bala tsipare gendarmerie hanike adreso mala konti u tsipare gendarmerie tsiwambia aba ya huparando gendarmerie ndo kaunuzisi ya huparando tsamba yani para ande mru ya rehitwa hamba hindri nawe tsamba haone numero ya hangu wakawitsa mi avocat donc tsikampara ni mwambie ni mwende yabo tsihea tsenda abo tsiparise ma police ba yone ndabo la mronde ngansi omhono
metri johanza utsinchilidi eti johanza ni unidify nizo pia na ni damu yakanyo ijaya mweze ngoza hangu donc timdenge bana samba abo mili avocat à partir ya leo donc abonzoni mwambie ni tsende team defy bona mdefy njambe kaka jafanya zendo ngo shanga wizo na hamba team defy enamna yakahanza mwanzo nabika ye hazino mamwijuo ngamina mahame ngumira na mizi mfukare ranzini fanywe hazino yemru yatoitswa ni hahe ukangwa ndo ya rehitswa izko mrejeza lingoni tsinde hukuma ya joka hukumu lo bashika ngujoka upulesha itswa nkabo manzo na bekaya ula ya ulwa ya ulwa bahe ya pulesha itswa mankata la kutila izo kazirejeza ula yanzwa rehitswa ukakazifanya shesko urejeza mndu kakafanya ndongo za tsudunganzia zalaniwa ni sharia ndo msomo emru ya soma yani kwa malezi ulo harumwa ujamaa wenza imani wenza irumbi yani yotoka ajali yoka ekahafanya ufujari yotoka ajali shekanga una malezi hulelwa nga una msomo ikaunge uharamisha o utifanye ndongo ikauzo kazifanyiwa ikauzifanya yo ajali ikanga una tengwe mabani haho au tengwe laho ikao wadzwe hamba ndongo njema wadzwe ya yani ndongo njema shatsi ndongo za ufujari ndongo za tabiambi yabonga we na bahati yani bahati ukaya ufanye ndongo ikauzo kazifanyishia yonchashi. Donc, mimi, mankata la kutila, oui, pourquoi pas, njameka tsifanyiwa, shamonzo nambeka baishika mankata la kutila, yokezi yao, laikao, mwanzo afanyeze nungo, kakazifanya. Donc, kabo sisi, zoka uladi murifanye, rihunde taratibu, rihunde mkonsi wa nyumeni, ujo utongesa ukaya zitifanyiwa tena, ezengo izo inji mamonuke urgence ngabo janibu ya wakomori ya kaulavimu wa haraka wahifadhiwa ofiti na waurahitswa unu wanjia iti wasumpie amanzula mendo wana hatu walona ntini mwa mahakume wao ngela vimu haraka haupesi vanu rihunde namna ya wahifadhi ili ofiti na waurahitswa ye malezi ya urahitswa riwasitiri haraka wanu wana hatu walona mahakume usia wanu walona mahakume honda 20 walo college walo lycée riharake rike karibu nao rihunde namna ya wahifadhi ni masuala menji kao ekamruge shababi mrujuzisa ebana mjuka ukamwana damu hindi ebanu tsipu handa ebanu ntia hangu yoji ebanu mimwana damu hindi ebanu dunia ngendao namnaje yaonde masuala mrwako juzisa kamruge na mahakume honda mahakume na 20 wanu walona maha 20 honda mahamengu mine wanda wala walo harumeze universite ikaumra isa hunde baki ikamra hunde bahati hunde baki mrujuzisa vanu deja tsati bali ngami amina mahashirini amjukanza nlole nizaye yabo mjuka ukamwana damu hindi ekati lola mjuka ushina ngari mru mshahangu ni mwangalie nangaluo hatu nangaluo wana nangalie mwanama nangalie mjomba hangu yao masuala ikao yo muhimu yao masuala ikao yo muhimu mrajuzise yaonde masuala ikao wana hatu wenchi ngwajuzisa ususwa ni wanu wanashe watu waluna maashiri onda mahamengo mine yonde wakati ikao mrungu juziso masuala menji wakamraisa timizo msomo wahambwani mrungu ndo haruma msomo wa haju omsomo wa haju mru ya usomao mrungu juziso
Evanu katitimizo msomo amjuka ufanya hazi, amjo parisa hazi, amjo iparisa armenti hangu, aunge la vimuni rohe nendo bonzeni parise maisha. Bon, izo mzi remarke ukaya ofujari zenyi fujari zifanyiwa o izinji nga zifanyiwa o ni wanu ikao ngona mahashirini honda mahamengumine sirar hombo kaya mrulo na mahamengumine uheya njamboke kafanya shayitsuka ajali shezinji nga zifanyiwa ni wanu walona mahashirini honda mahamengumine. Donc ngedadimu zijanibu izo pia haini janibu yao rangalie zitambwikao wauziona ondo hunde jawabu ya hasu. Undu wakati sirikali ba wowo wajo usubuti wambekaya rimnikani zitaratibu za lavimu, rimnikani msomo, rimnikani nzia za ukaya mbwehazi, rimnikani ndogo kada haine ndogo ikao zoni kiwa mwanadamu yafanye kamjazi fanya ya waba sabu jo ufanya ufujari keti aksida shazi ndogo ikao ngwanzo zifanye ngiradimu riureme mankata la kuti sheke sirikali leo kutini ka wanansi wa Komoro wana Komoro kutswa lela kutswa ni kamsomo wakawa wale kutswa angalia ngo unanzaya kutsujwa hata isho walao kutswa ni kahazi kutswa ni kamsomo kutswa ni kamalezi yabole omti shangai ikawala wana hatu ngofanya ndongo ikao kajaka ufanyishiha umasiwani yonde bana ikao ngela vimu ye serikali hususan de serikali au kavanu ye mromani ye exemple nganzawo ilewo juu isihe ye mifano nganzo inikiwa no alosoni eko walosoni kwa tuto wa mifano yabukabati namna zenongo jo badilia puisque wala walontini watunyamba mono watende wafanya ho fetuze sisi lo hambwani. Donc abunga nzo mifano yandisebo juu na boju kwa ndise mifano na wanu walone serikali hatu wayende sao ngejombo wala walo marengo eni ikao waondo walo mijini do walo harumwe marengo ya hemiji hatu walo madhamana hemiji hatu walo madhamana hema bavu ya hatu handa wanu wandu ikao ngwa usoni rijokensi hatu inunsi ya usilamu. Donc da wanu mafundi wadini ngidalimu watoe mifano warengeze responsabilite zao. Bon zinunga zifanyishi hao wakaulavimu emana hizo ndi ndo wakaulavimu warengeze to mana zao kwa tuzirenga serikali ngarijuao antuka inuidi yabasa ngarijuao minti banu ya ureme serikali hamba kangwa fanya kwa tufanya haini wandu bajua izo azali yafanyao umashwali mitika ujabanu njenro ngolo wa Komori pia ezazali so ziviri ekaka no fanya ndugo umashwani hatukazi fanya ngasina mahaminji tsena mahaminji ranzira unde independence yatu ngasina mahamengo mitsano yende mrikao hanikiwa fursa ya ushinda yani kensi hatu yani ya definise cap ya onese itaratibu ne sura ya kauladimu ikenensi hatu ya hema mahamengo mitsano ijao kajazonesa wala kana uzonesa puisque banu dalili ya mvua de mayungu madabdala kabo aliswalihi Johari Taki Ikililu Sambi alafaza alitoi harejeitsen. Donc ngarimjua utsena ngarimjua undo ndo azali yonde manaika uritsilinde ukaza limu kwa ufanya ndogo itsuka yonsi ngela vimu juzi bandi ya ema notable wa onana ye comité de sages pour la première fois warengeze responsabilités zao Mwenyezi Mungu ajaidie ukavala zila wazandisa juzi zila kwa jaka ufainyia serikali yazali shazila wafainyia o ye Komori kamili nane manotable wakabala baishikari wonoko wengi warango mlongobala ngari wajua we namna hao ngari jua ze janibu za hao ngari jua enamna hao tena ngari wajua ndo enamna hao manotable warango mlongo juzi nsujini shana rengeze njema rambika yazo mkinishiha mwanadamu yala muhe yambeka tifanya ambika dozi njinge la dimu esafara leo ndengeze dhamana zangu enamna hazo ngarijua wensi ya hatu enamna ya kansi ngarijua we malezi ngarijua ye mije namna hayo ngarijua kaya ezendogo zinji ezenya katizarira yensi ya hatu itsangwa itsangiwa ni madhamana wa hemije hatu ni madhamana hema bavu waundu watsangea ya Komori wanuma nensi ya hatu ya lalansi dabukaya wala kola dimu rengeze dhamana zao homijini harumwe mabavu harumwe nti kwa jarengeze dhamana zao ngarumbo mngwekeza juzi za nsujini
ike bismillah mashallah ukailangao ya mwando ikaongenza ngejo lavimisha bandi ma notable warengezo banaza ujuzi yabunga rombo mungwe maulama utizamba mrulinzi rejei maulama ubahuo warengezo banaza hao mi karibu na ushababi wa Komoro izo anrupia ngwa zijua o ranzina ndi sahazi ngarsina mahamengo milao zembio za hangu haini babintinti Mwenyezi Mungu yani kusudia zohendelea ushababi wa Komoro zohendelea ushababi wa Komoro yoni maneka wa mjosubuti leo ni jifahari ekati wono wanashi wangu ikao tsandisa na minao wakati wakarmweze college wakarmweze lycée à la fois basangwa wanadamu ngwaona diploma ngwaona hazi ngwaona waruashe na wana yonge jao hasibabu lo mtapalo wa hangu na ushababi wa Komoro kao zotiza leo saizo zandis wakati nakaandise haza hangu ya uavoka donc ushababi nganza wazidi wajuoka ya ngwaona zuki wao ikao yewanza yewafikirie eza maudu eza hanyu nanu wana hanyu mjuka wazaya nonroasha hanyu mjuka wazelola nonroashe tena mjuka ulolo eza hanyu za maudu bwana shi wangu mtilinde wala wandu ikao wakaulavimu warengeze za manazao watuzirenga wamfikirieni Komoro ya maudu namna kaulavimu ikaye wafanyeza hao na washukuri wafanya njema wawewa yonde hedi ya mwanadamu sheza hanyu za maudu za leona maudu mtihentize wala wanduikao wakane fursa wakane jirma ya uunde Komori ikesa wanezentizo bonze kwa jazifanya nganzao mke hashiri mlavimishe Komori wahunde taratibu na mkonsi wa nyuma ni duka tofauti na mikonsi ya kaya hauke mikonsi ya kaya ketsulolana ne dunia ya leo ketsulolana ne dunia leo e dunia leo ngiona tambuzi nji ngiona maonyo menji ye maonyo ngendo yezidi haku nabo masikini ngotsungore ngamvu masiwani inde ntimo ngoni mweze ntizi lo dunia ndi tso tuma mali enti hatu ketuma mali karsina shirika wonsi juu itumao izalisao mali na nafasi yabokabati namne maisha hanyu ya jobadilisha ngarsuju karma umasikini na umezi rirenge mbabitinti rilonyo rirensi wala wadhulumu enti waoneseka yala mali hao na yala hatu sonsi donc abongela vimu ushababi wa Komoro na mima mbegozo thoma na izo leo rihunde namna ya ukansi ya urekebesha ritsangiensi ya hatu shawiri joka tofauti nizo zanzo zifanyiwa na walaikao wakaulavimu armwe maha wakanaze nafasi wa urekebesha nti ya hatu watuzifanya vanu kabati mru zitambu no unai mrujo mkinishia mrazalwa maskini shautajiro huja ekamratsa haya ketajiri kabati nti hundunianya parotsengwa yakana utajiri shautajiru kuka harmo haini nti yohuja hasibabu ndo wanadamu walu harmo nti ila uwenyinyo ikangwa nzao nti hao ikeneze nafasi kenacho mkinishia ranzie dunia ya umbwa ranzi bushini rarendeka ila ne manga hatu rarenge Dar es Salaam rarendeka ne manga hatu manga hatu lewe Faransa rarendeka ne manga hatu maudu mesema ala hundo adi kenacho mkinishia ranzi dunia ya umbwa hata usiku Mwenyezi Mungu ajoka ukaza kifu ye dunia inu itombo karitsoka nti harmo maskini na umia yoke na umkinishia na rikamande zentiza kama maskini amanda asiza hunda taratibu na mikonsi ya nyumeni warekebeshe zentiza hao kenacho mkinishia ritsolo jamahala ramboka si wajeni ngela mureje ya harmo zentia hatu ritsangie enti hatu riunde rikamande zentika wa unde zentiza hao kena mkinishia e dunia ito hisa mboke Komori rizalwa na umaskini ngarjuka ufama maskini no ya elimu wana wa Komoro waloninyo walo harmo ya dunia walo onsi juu ngela dimo elimu rilonyo ifaidishe nti hatu riunde ikama des entizi lo bonze donc ganzo mi konsimenji ye criminalité au fujari ulio yungi harmo ntizinji shawaji hanti ukaya ngwanza wake ni mapolisi ye polisi wahundu wasome nganzo ma gendarme tena wasome nganzawe majuji ou ritsahe majuji wa kweli ikao
majuji kao kwa jo ukana taratibu ya misomo wakene taratibu ya ujibadia ilola naono wakati ne maonio ya kwa Komori rikeme mapolisi mratsorengo kaya tsuka polisi bahari hazolani mrukadha mratsorengo namna kadha ari yake juge bari apuha malani kadha nizo pia no nganza wake exigence ya kai joka unikwa hazi na nikio hazi kao yewijua wakati nizo kabuna ukambadilisho retsuka halini kuna tafadhali rifanye wake tofauti ujamaa wa mru na mru na dhamana ya daula amjujoka mwanzani waho ungujoka ndi mwanama rapo mji mzima rapo daho zima shakuna ujo unikiwa dhamana ya daula hauka kutina zila nchida za ushinda ubali daula piske ka huibala nayi ya wenti uyo yeto henda nayi mide mwananyuho mide mwanzani waho ripo daho zima ripo mji mzima ripo bavunzima shabukena tsomkinishia ntsojandrenge daula ya kamili maisha ya wandu ya milioni ya wandu ntsojani hunike uangamize maisha hao ngizo za ukaya wakaonde mwanama wende mwanashi wangu ripo mji mzima ni urendezema izo tsomkinishia no izo ndi zakaula limuzi mkinishia zifanyiwa shaukaya ntsohunika shirika ya daula uyendese nabukutsina ila elimu ya ushinda uyendese yo shirika ya daula shatsi shirika ya daho no ya huyo namna yoka wandu watsongamiza nchi donc wakati uja ngela vimu wahundihe taratibu wandu wahunde shawiri ya he ofujari ulio masiwani izo nso habari kwezi na kwa ujanza mbevani ngarjoangalia rihunde taratibu zentsihu zijao ekandasi wa Komori ekandu wa logonze rihunde taratibu ya waumbisa wabalo mtsango wa hao hafikira hamali ya ushinda rihunde longo shawiri ya he zitambu zirema wenti ususwan lopande wa hofu jar ne delinquence ekandu wa londani ngarsina zereleza hatu zilo Komori ngarjo wapara rihadisina sinao rihunde namna ya ukaya zentsihu zijao waundi he marshi jo ufanyiwa ya uonesa wala wana hatu wala nanona shwatu ikawa hansuka ya shawiri au shawiri ya hezi tabu waloni zondo toka watu sodora hitwa ili waonese kakarna ukubali na ngabonzi ya nyindwaji ya hundra shawiri ngabo shawiri nyindwaji ya hundra zita ya hezi tabu waloni zo toka wadora hitwa nizopi izonzo habari amungu shirioni jiojema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.